Impact talk to Manipur miyang tabir bukwai pumna magputaram na ukshari loyna ngasigi akogi guest on election biriba se social entrepreneur mo biriba loyna na Chumthang crafts hana mingthon ba adugumlaba Bangalore da setup ama hangduna leibiriba Sophia Rajkumari saknaribi haijabatare ise Sophia wo Impact News studios da taram na ukshari. Thank you very much. Ise gi hanba what is houdringai da ise gi yum hajab tare ko introduction oina yum ima baba de like like sugi threat na kamai to biro ko haibatan kambi akhoi gi father se business tore ko de akhoi mama na government employee ni de akhoi chinau manga aina khai han aduga education qualification haigana I'm a law degree ko master in law adegi ai inau nupi akhoi mari nupa ma isi law da masters degree oibiri ni ado hariba tambiru riba sinpham jiga yamna onaba mong da Chumthang arts crafts na ama hanga Bangalore da dusu samana Taiwan aba da work to biram ji karigino Chumthang arts crafts isi na paibiri je masi sen tan khaki khalaga to bi bra kamai to buno du thamju okay aizana quite first law degree fangaba matungda adum student intern oina so dum ai law adum khagi law firm da practice tore ko adegi law degree fangaba matungda so dum aina tawrami ba organization du da dum law practice tore ko adegi matungda khoise Bangalore da move tore aina hana practice to quite first practice law tamak pasu Mumbai da ko aduga Karnataka da koi move tawre aduga I was with Karnataka Women's Commission for 2 years and they koi Bangalore gi traffic se khangna ga di hadi mafam amada chat pase koi pung ani guma changba ko just one way ne hai se amna angang ga lai ai isa ani leba ko du yamna ka haidare family life da chatluraga halaga mu ade angangi amna kanoma oibido aise practice to ebako and ai husband is dum thakudingi 15 days in a month ma travel to ebako overseas practice to oga khara gap ti khara laire ko ai Chumthang craft lak hang bai matang se haijarake badu I have been always I was a women's right activist ai law oiraga su akhoi gi nupi gi rights da dum work to pa mi ko adegi minority rights da aina okay United Nation ko Geneva da 2002 da India represent tawe ko okay Babri Masjid ki matam adegi Gujarat rai thok da okay minority da kaitare violent ma'am tawba adugi matang se da so anyway adum okay kaitare aina practice rok so okay law do so ma'am different section ma'am like then ko company law family law criminal law I did akoi gi nupi ga related to ba minority rights adusu minor akoi child custody divorce adegi maintenance sumadani eng tor ise ko aduga hoi same Karnataka da laga tawbasu adum same ko women's commission gi da so aina akoi gi Karnataka da help desk aina ko every family ko India da quite han bane Karnataka states na hoji samta laitri help desk amam hange bako family court sida khoi nupi khoi law aid pamba nupi ko legal aid pamba sing se kamaina right way the guide to begin ko moise karamba adegi cases there are so many cases where you don't need lawyers ko khoi bacha application ama tha bagi su ko natraga maintenance samna haibada 125 ko section 125 and the CRPC se yam simple loiba kanone ba application ne ba ko season nang koi masama ko petitioner masamang na thajaba ya lawyer na represent tawdraga adu so khangdabani na mi je kangang naraga maintenance haga do na divorce thajan ba dum case pura kano on ba se asigi kano se sugumba issue me am se lak padegi help desk se hangi ne ba ko help desk da koi manager ma phamme all the time
फमगा कोता लाप मी मैम को पैसा लेजदब नुपी सुमाज गाइड तौबीरेदना दुगा सिदैसा नंग लीगल लेटर संगो नत्रगा सिगे एप्लीकेशन ऑलरेडी अखोइना फॉर्मेट लेबसे सिसे थाव खोलु माइना ताकपको सि ऑल कर्नाटका की फैमिली कोड खुदी मते लेगो सि आइना ऑथर ओइको हजिकी बुक से सि इन्वॉल्व तौरे दुगा कोड से हानदी सिटी सिविल कोड का फैमिली कोड का से कर्नाटका द सेम कैंपस ओइरमेबको अदो अखोइगी वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन सिंगजिना फैमिली कोड की तुंगानबा कैंपस अमा पीबीओना गवर्नमेंट दा तालग याम कुइना लेरेबको अदो आइना से तौब हेक मतमजिदा अदुगी मोइगी सैंक्शन जे फंगदना कोड से अमुक अलापदा शिफ्ट तौग्रेबको आइना लेबा मफमजिदेगी हुजिगी कोड से it's around, it will take me around pungani de hen changane one way ne koi na jai na gari da chappa matam da public transport na tai gi private da chappa da pungani ma thak changane to e de smaina gap si leining ai si da chumthang gi se la ine ba ko aina khoi gi tehelka magazine da ko hojikti tehelka magazine je yam popular oidre adu 2000 aina haijai je 2010 की मतलब निको सिजा young widows of Manipur ने ना आर्टिकल में थे नहीं भाई हम तेलका मैगजीन हम तो ना पाए बको तरुण टेस्ट पाल की से young widows of Manipur सिदा ये पुलिस का को दुगा इंसर्जन का अनीमक एनकाउंटर तौर पर मतलब दा कोई नुपी दा इम्पैक्ट कोई बको माई मापुर ओइबा सीगरगा अदगी मागी सेंदोंग तानिंगाई लेतबा को मोइना अदुम लाइन अलान बदा चखिबा मैम अदुगी हमना मोइगी प्राइड से हुजिगी आर्टिकल से पाबदा तिना के हाइतारे हम तिना नुंगाइतबा को हाइदी अखोइ मपान जाम कुइना लेराबनिना खोगी सुगुम्बा कनो मणिपुर कनो थो याइ ताबदा इसादा नुंगाइतबा कनो तौनिंगबा को होगा इसे कनो तौगे इमानबी मैम दा हंगे को खोगी ग्रुप फॉर्म तौरे दुगा कॉर्पोरेट फंड क्रिएट तौर से दुगा ngसाigi nupi मैम की प्रोफाइल दो लौरगा मोइगी कैपिटल पीरगा को स्विमिंग मशीन लेबनी खंगदे दे केनोमा अमाय हौदोकना बाना खल्लेबा को खैसे खंबजे दो मटेरियलाइज ति ओइगिद्रे दुम हाइदे अखोइना अदुगी रेस्पॉन्स पिरक्तेबा मणिपुरदेगी दुम को कांटेक्ट तौबा मतमदा अनिरा अहुमला फोन तौगे वारी साने अदम प्रोफाइल पियो हाइबा nupi मैम दुगी प्रोफाइल पियो अदुम पिरक्तिद्रे फंगदिद्रे तो अदेगे अदुम साउनिंगदन माइ लेगारिना okay fine and I want to do something ko haidi problem di lai rebo ko ado haidi connect tong ning bodo kanom tong ning me badum huzigi article se madum thigar pre zum khang yam tina nuai te ba kham nupi macha su lai tri ba nupi ko just luhong da ngai badum ba gi mam ne list me am gi ka haitare mai gi except me am happy ba ko mate ha pa ga yaw ado aina awa fare do tardi khoi artisan je khoi Manipur की नुपी से यामना कोई हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट याम कनो ओइदना को अनंबा नुपी ना लोइना सायबा कोई कोंगना साबने कंदे फी साबा दे कनो तौबजे नुपी ना अनंबा ओइदना को सिगिजे सपोर्ट तौबे को प्रमोट तौना बेगी दमकता माइन आइजे कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप म्यान से अप्रोच तौबा हौरे फंगे अमा नि फंगे को अद मोइसा कोइना आइना कोई कैपिटल को मोइगी कोंगना की raw material kakpa matam da leiba khope main tawraga main support tawraga ina kana store ma hang ba Bangalore da to maram do sigido sumain tok dana Chumthang craft se hang ne 2011 senda lambi khaki natana social cause amaga loina na hajab tare khunai jigi marona Manipur gi awang pok lamdam gi senmet loni phibam so oga lairiba adugumba maruina chanura sing hajab tare moi sing si gi economic development da kitang do orabusu mating ngamgadra haibagi wakhalo nugal loina Chumthang craft se hangdupi gibne hana thambiri chena adu matang gi dong lakchaning je ise gi Chumthang craft sida kari no item available ori bising se sisu kitang mention to si loina lay Manipur da nang khudai dagi ko and not only Manipur okay ki north east ki haiba ko Chumthang craft colors of north east my full kano se कोई मणिपुर दा हाइरगना साड़ी दगी मोपाक फिदक दगी कौना गी फक दगी खुदई दगी फदी दगी फनेक दगी को लोइना मणिपुर दा योन पोट खिदिम बा चाब नतबिदा अचापोट नतबदा को ओके लोइना फंगे दगी असम गिसु मेखला चदर को दगी मेघालय गे दगी मोगी वाना साबा
adum ko adagi even Nagaland dagi adagi Mizoram dagi mogi pina saba myam lay adum myam loina adum North East ki pot loina aidi kanoma North East ki pot ama pa me hai ai kano da loin phange do yam no jai je awang nong pok lam nam gi adugum ba arts and crafts ki sigumba pothok mayam ji mapan da phangan bagi hab am ju oiba loina na akhoi gi khunai ji gi senmet lon sok chal laga lei ba chanu jing ji bu amungsu semkat na bagi wakal lor nam da loina na yamna mai pang na changin biri break ma cham tang laujage ise matang sai da break ki matung da ise na thengna rakhi ba sigumba setup si laina langna ra ko thengna rakhi ba awa nungai adagi akhoi kamain toroga ise na ngasai gi nupi singi senmet lon phagalhan ba changjali ba approach si hena mayek singna korom da changjala kamaina matiang pangaga kamaina loina raga hena harik chumna economy phibam phagalhan ba yaga da gi habi matang da ise wari batai ngak sanaje gi ji matang sai da aten break am khak laujage impact news miyeng ta dun lebiu break matung da impact talk to Manipur da amuka na mayam taram nokchari ise Sophia break matung ji da ise da laksaningi je ngasai gi no awang nompoki sigma pothok singji crafts mayam ji phangan bire isena adai loina na ngasai isena maroi ba thim am yawbi gi ba nupi singji go ba sen lon phagalhan nan gi matang je sidai ji da kitang wari ji somna naksal akanda kari tawba yari adai akoi gi phisabi singji ga kamaina posi collection tawi isena pot lawbagi mawong hai tare ko kamain toroga mo economies phibam phagalhan ba gi policy ji semi no do andang tambiu okay kongnagi dadi ko ab phisabi jung lakke ba hogi kongnagi product si dadi direct ko saba miziga ega deal tawe ko mogi anamba mathanga ma leitre ba hedi ngasai gi sari ba artisan siga ega direct deal tawe duga kano sina phi gi maram se sakhoi sanna da silk ko okay sari je dum mapan dum pam nei koi cotton sari Manipur gi moirang phi harga it's very popular ado sari je aduki matik tangre sari cotton gi sari ama kitang maye kitang chat pa je dum lesing tare nipan ko maina oi ko de silky de mo lesing tara tranga kun mai oi gre lei matungina mo gi work matungina aduda ka haitar aina yamna nuai jadaba ko ngasai gi phi sari ba mi siga akhoi gi hoi amarom dadi mayam na di hai si yam phari ne moi ga deal taw da phi sa ba mi siga direct deal singam de ba aina Manipur da su leiba na tabani na ko self help group ko moi cluster leidana ko cluster oir ga su akhoi gi ka haitare mi ama khatangi oiba mi ama na run tawraga one woman show ko mi ama khatangi oiba adigi atai mayam duna phi saba lakpa mi mayam sina ko gi kai tare masagi oina saba nataba ngasai mi ran toiba mi du gi sabi ba ko mai gi no mai gi pesa pi bani khangde amaina anam ai huji bok da dari amta ngamdri ba ngasai haidi khoi gi kano se phi sabi gi handloom zeis da aduki matik India government na promote tong na ba gi da makta myam ma laigre scheme adegi myam laigre ko ado phi saba mi direct si khoi gi grassroots level gi saba mi je moi je iphang phang da braina khalle haidi hek kana tawro moi di lang haire se ko lang se lang silk lang se subsidy rate government na pi ko pi ba se sai gi phi sari ba mi jina lang se leiba ngambra subsidy rate to the phangbra siam achoba question ne ba si je adagi lang do ma leiba phangdra bani na mi na piraga ma sa doine ba adonga sai empowerment gi ko kano se concept se sulaw yaudra bani moi da nu kakra bani haidi ownership su layer roi mana sa ba pot to the mi gi sarak toine ba phi se madi mai nga sai gi paisa maman mai phi sa man du da khatani ma man phang doi se adona si je aina kitang moi su involve to ba masagi kano se lang leiba ngam ba ko adigi market ta mogi mana puthoi ba
पोट की प्राइस लेप ngamba adai adugi profit phangak pas moi da same equally moi na phangba si je khoi gi myam kano khoi gi ichinau hai tare ko khoi phi saba myam ga aina reach out tawning moi je aingon da lakpio khoi group ama form taw se producer cooperative society ni khangde khoi myam punna ko haidi member se sai ba midu dang oiba marak sida kemta khoi gi cooperative society haira imanabi du khumjam na taba सारिबा फी सारिबा मसा नत्रगा कौना सारिबा नत्रगा सारिबदो मखुना सारिबा मीसे अखोई इसाना मेंबर ओइजबा को दुगा ग्रुप अमा फॉर्म तौरगा यामना लेग्रे तौबा याबा थबा को अदा आई हंदक से अखोई कनो द पोलैंड B2B कॉन्फ्रेंस अमा चटले को इंडिया गवर्नमेंट इंडिया गी दगी अखोई डेलीगेट कुन मंगा ने आइना नॉर्थ ईस्ट की रिप्रेजेंटेटिव ओइबने को सइजा लाइबा हदी मैम मा लाखरे असो सांग अदगी कोई सेक्रेटरी नुगेटरी मैम को अदो ग्रुप ओइना लागदी ngसाइगी आर्टिशन ग्रुप ओइना लागदी यामना चखोनिंगाय ओइबा याम लेगेबा पोटसे अदो कोई इचनाउ लापियो अदो नंबर कनो from the last program da nang tang habiyo agi number su ko direct connect adum contact to birak pa yagani ado akoi producer kanoma group ama same se khoi myam pullaga ko aduga empowerment ga loina na economy su phanaba capital numetal loina khoi dum tawba yaba lambi yam leigre ko moina su dum guide tawge hai Chumthang crafts ki mateng ga loina na ahogi Manipur khunai gi nupi sing gi maroina pisabi sing adagi ahogi crafts ka mari lena ba kauna gi sari ko liba sigum mayam sida punjal laga punna team work wana changchal minaraga proper approach am ta tare sakra gi market gi su mating lowe ya badu loraga phajana mai pangna senthung gi phum phagalna ba hotna ba yai ha badu ichena thambiri hotna si ha ba wafam su thambiri matang sida Chumthang crafts si linkhatna ba langna rakoda ichena thengna gi ba hurdle sing ha jab tare ko kai di thengnai adu masi kamaina awan wai ha tare ne adu ji kitang okay Chumthang crafts se haugot pada haidi yamna hurdles di yamna di thengna dre kai gina da aina tawgena khalaga tawropani na yam nang hurdle hairaga di kesu yamna oide ko aduga ben oina Chumthang craft lakpa se yam chawthokadob se ko aigi order ama phangye ko export order ne khoi Japan da degi America da मैम countries मैम दा export over nupa Kerala gi ai khoi imanaba amagi mapane ba ko mana engonda phize order to phize kai gino habda khoi curtain aduga cushion cover sana ba ko engonda gi phi ma leiba mana si phizi ge chap mana na design khutna sabani ko moi di loi khange haidi khutna saba jalanian ba adegi kari machine na puthorok मैम difference moina khutna saba se sigi phizi mana order tawe ba ko order sam chawe crore gi mathaki order ne ba si je haidi yamna achauba kano ne Manipur gi da samna phagado ba ko khoi phi sabi gi da so si matang ji da ai je order se la aga man ai order lak pa se numit nini ko gi matung da je US ta chat ka da khoi chahi ani gi lege da ba ko aduda kitang di khuyong ne du aina manghan ning da ba gi ko low record mana sample pire meter amom saw hai my exact computer da tawraga design ke mam nang hurdle hai ba isi jab ai yam nungai te huju bong nungai te ba tina regret oi ba ko aduga I saw hai ko ina si ja sabiru on hai same exact color combination adegi designs degi kaimta leithok lection to bi no moina mana hai rak ba se sabiyo hai ko साबसिदा कितंगी थुरेबा सिंपल नि ना मीटर ममंगी फी सादुइनेबा सारकपसिदा मोइना मीना पिरकप डिजाइन से आई हारमेदन को नुमिनि अदु आई चटलेबा यूएस ता गे जेट लैग ओइरे खरा नुमित अमा नि दे कनेक्ट तब ngamdre खै नुदांग आयु नुदांग ओनबगी फीजे डायरेक्ट थान गरे सेगी को हजिगी कनसिदा हजिगी अंकल सिदा बेंगलोर दा फीजे माना पूरा मीगी डिजाइन से लो अंधोराबा को कोई फजदे काइनगा मीना पिज्जा रही डिजाइन से फजदे दे कलर कॉम्बिनेशन जो फजदे को मोइगी फजबी द सारगा पिरेबा को
ado si je moina the reject tawre mana si ai ngon mail thare nang sign tawre nang fees yadre man lo design kan thore ai jang ka request tawre ko amta uncle amta angtang last chance pi ai moi ki wari sane am ka sarake ko am kang ai nam kang busana hai si je exact science habiro kai ta kan tor kan best quality to biro khala amuk amuk khoi gi yam thuna sabi gi ko low quality yan jino sare ba ko sa moina nga sai gi export to bada moi di pra su ba sa ma loi to duine ba ching ba khot pa colors am ta run to ba ya de ba sam color ma am sang loi bruce long loina chai tho ba loina adu gi de last ma saura ga ma ai chopal le ko delhi da ne ma gi ji gi kano to doi se quality control gi kano se nang sai gi nang mi me mang da ji loi bleed tawre pot se tu to ga reject to gre ba aina request over da su ya gi dre ma ai entertain to to gre adu si je nu ai ta ko so project ne ba si je ko gi ka hai ta ra so bu khudung ja ba manghan gi ba do khang bra senmi lon phagal han na ya aduna khoi je suba no bada dang natta bi da ko kitang professional oina ko ethical oina tabak tawbagi training ju khara daka oiba khoi gi kano sida adi mina pami je kaina aina pam na taba ai gi customers na pami je kaina ha ju daka yam oiba ai aina phazare ko hoji khoi gi yo nei mam je ai yam wan lola lai na ai yam wan ta ho lai hadi sumai concept se adi mina pami je sini ko mina pami je si color combination ha ba aju sumai gi professional kitang training khara daka oira khoi kano sida kai tare artisan ise matang sida matam ju yam laiselaktre loiselam dai sida khoi gi manipur gi hajab tare inkhalak li na hajing ise na ngasi changjan biriba khongthang ji tung ining ba hajab tare go suma ise na tawri ba sumana tawning ba na hajing sida kari kari poktak bi bi ning habdo kitang tambi okay pokta is I so dum I'm not qualified me on the pokta ki ko adoi tar ga so ai gi mod ki matungin ha ge ko some suggestion hai tar ga ti khoi physics se ko khoi achauba cities ma'am da khoi green revolution gi concept se lai ko plastic ban tauba de gi kanom ta khoi gi candle tang than ba oi ga su ko khoi gi yamna organic oi ba ko khoi gi yamna hai tar khutna saba pot adegi aduda everything eco friendly oiba si concept si yamna demand ne ba khangbra aduna kano di scope ti yam lei ko akoi gi product sida adubu kitang refine oiba madi takawe khara kitang work ko mapan da thagera ko export togera kitang refine oiba adi quality laina blang machu kok ta bi na tra khutta thelu da bi ko basket no khutta hek sok ta bi so magi se si refine we duga scope ti am lai re ma'am dum si technically kitang improvement khara di daka lai re duga ma'am dum as a khoi professional ina ko pasana kitang changbada scope se dum lai yam nungai je ise Sophia Rajkumari ngasi impact news studio lengbirak tana Chumthang crafts haudor khibagi wari loinana Chumthang crafts sina maruina ise Sophia na marui thaudang ji lobi re haraga khunai ji gi senmilon gi phibam so aga lariba maitai nupi sing manipuri nupi sing gi senmilon phagana langna bada achobu thaudang lauge haba ise Sophia yedungba wakhalon du su impact news gi maike gi hangai letan thag phongduk chari loinana matang soida impact tok tu manipur loisin bu gi tanja du logjage pumnang pu kaina ya thang logjari